Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zompete Ustumo, bringing umuntu wakhe Umbali. Let's get into it. Sanibonani igama lami uSdumo ngize la kule show lena ngize ngesikhalo ngumuntu wami ongizwana naye uMbali khona lezi zinto engazwisisi yazenzayo recently ngifuna ukuthi angitshele ukuthi kwenzakalani. Yo, it's your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Zomangpete Ustumo nomuntu wakhe Umbali, right? Yebo right. Uyamazi lophuthi ngihamba naye? Yeah, ngiyamazi. Ubani? uStumo. uStumo. Uyini uStumo ko? uStumo umuntu wami sijola sonke. Niyajola. Okay, how long have you guys been together? 3 years. 3 years. Yini ngathi uyacabanga? 3 years nijola? Yeah, but 3 years. Oh, okay. Awungitshele ngoStumo ukuthi umuntu onjani? Like what do you like about uStumo? Yena umuntu right, yenza into right. Oh, okay. Uthandeni ngaye beside wenza into right? Ngithanda ukuba nguye endolo kuba nguye kwakhe. Oh, impatho yakhe. Oh, okay. Stumo wangitshela ngomuntu wakho. Umuntu onjani umuntu wakho? Awudale ngayo into yami lovely vele yabo. Hayi. Sithandele na vele hayi. Ayikho into engikhala ngayo Felix yabo. Hayi ngisithandele na vele. Oh, okay. Nahlangana naphi nomuntu wakho? Sahlangana kaMabhongo nomuntu wami. Lapho kaSilami ishawela yabona. Wenzeka bekahamba nesisi wakhe or something yabo. Was it a love at first sight type of thing noma? Ungasho kanjalo uthi yami ngithola. Okay. Bomtshelile ukuthi uzomletha kule show le? Cha bengamtshelanga phela. Oh, vele wabona ukuthi thingim surprise. Yabo kuyawa kanje njalo. Okay. So athi singamchithela isikhathi ne awumcazela ukuthi umletheleni kule show ukuthi sikhona ukuceda fast. Okay. Ngishona. Yeah. Okay baby yazi kwenzakala ne uze ngikulethe la. Ngesikhalo nyana ngawo. Khona izinto nyana engizibonile ozenzayo recently engathi angizwisisi nyana bona. Lento zakho zokuthi uzovuka ebusuku soshileta amakhandlela ngingawazi amnyama na red nani yabona. Nalikhathi uvuka ngazo like anganastain ukuthi lento le ifika kanjani ukuthi ngazi kumama wakho umuntu walizinto lezi zikanje yabona. Hayibo untshayela ngabe wena uyakumbona nini? Untshayela ngabe? Benyeke ngikhale kanje ukuthi manje yabona. Akusinto eyenzakalayo. Hayi wena wabona kanjani? Wabona kanjani ukuthi uzonhlambalaza phakathi kwabantwana wabona kanjani lento ukuthi ngiyavuka lapho ebusuku ngichama thola ulayite into zakho lapho ngamangala nami ukuthi like manje yabona ngacala lapho ukunaka ukuthi sowenza izinto engingazazi manje. Wayibona lezo zinto ayisifuni wena lezo zinto enyabe ngizenza ngithi. Ngiyabuza kodwa mara uzenze endaweni wrong. Lezi zinto zakho lezi izinto ukuthi maye kumele uzenzekile kini hayi kithi. Hayi kumele ngizenze lapha engifuna khona lezo zinto njengokuthi wena ntwana like one shell. Yini lento azenzayo? Yini into azenzayo ngoba ngathi izinto nisibiza ngezinto. Ishonile uvela ngabo 12 ngabo 1 le khathi nje le yabo. Ikhathi zabuthakathi. Yangithola into ezinjalo leta amakhandlela amnyama abuvu yangithola into nyana ezinjalo mfethu. Maye hayi mina ngisazi maye umuntu lo sekazoshisa into ikanje kithi yabona. So yikho lokho nilethele khona lapho ukuthi uzonhlambalaza ngaphakathi kwabantu. Hayi ukuthi ngiyakuhlambalaza. Abantu bengawa so uthi abantu bembheki kanjani? Angazi bengazi ukuthi ngakulanda kanjani ikho ngicela ngize la ngithi ngizofuna usizo yami. Mara wena ngabe ukhulumile Musa sithu endlini lokuthi uzokhuluma ebantwini. Angithi ikho ngikulethe la. Hayi license lento leyo ekhulumayo leyo. Mara uyayibamba wena Khotman. Ngiyakuthola into eshoyo. So wena uyacala ukumthola yenza lento ayenzayo noma lento le uyiphe isikhathi. Sinesikhathi nyani yenzeka ngithola. Say a couple of months now yabo. Uvuka like siyagila yenzeke ebusuku kuphela lento le ayikazenzeke emini. Hayi lutho. Yini oyenzayo Mbali? Cha ngenzi lutho. Lokuletha amakhandlela wakho
hayi akaze ngalayitha amakhandlela lo buka amakhandlela wakhe woma alikho nelimhlophe alikho elimhlophe ikhandlela mina nyamangala amakhandlela bovu uyabona kunokusala iwax lapha yabona ayimaya nyamangala nami ukuthi hayi lo muntu lo manje ejartini yini kuphela ehlala mfethu cabanga mfethu maya yabona angisa ayikuphathi kahle into yakhona lutho njalo yana uyabe vuke siyakupheze bona izinto ezingafuneki into ezingamlingananga uyabe siyakuphi mara uthi ukuthi naye musuyavuka msebusuku ngithi jo maybe la yavuka ebusuku so manje wena uthe uyocama etoilet bese wahlangana naye ngimangele umuntu uzigubezele lapho ulayita amakhandlela anikaze anikhulumanga into le macede ukumbona angasayikhuluma bhuwa bo uthukile noma kwenzakalani kungekudala ngithi ngiyaklina lapha ekamereni yethu ngihlangana namanaliti phansi kombhede sengiyazibuza moya amanaliti zishangane yabona ayenze namanaliti akhona angazi mfethu ngiwathola phansi kombhede angazi ukuthi maybe kakhana azowasebenzisa wena ufunani musa ngaphansi kombhede njengoba clean endlini asungu ngiwe yimi encleanayo wena ufunani ngaphansi kombhede yabona ezinye izinto khotmani yabona engazi understand ukuthi manje ngingagcina ngithini yabona yini engakwenzayo mbali angayazi ubhuti mhlawumbe ufuna ukumtshela yona umfihlele like ngiyabe ngenza isintu sakithi ngiyabe ngenza isintu sakithi so yena lokuthi ngaphansi kombheda lezi izinto yabesezifunela ngazi emzini wabantu mfethu wala musandi ngokanshela wathi uyangithanda musa so kumele ndandele like mfethu hayi ndlela ukuthi manje songayenza izinto ezikanje kithi hayi lento musoyisho irong lento usho wrong kanjani uthi usho la ku camera noma uyakonfronta ngalento lena yini wrong like ukuthi aze lento enje kuyezonhlambalaza phakathi kwabantu into ongayithandi lokuthi ukulethela ebantwini ya ngabe like uhlalile lami endlini sakhuluma labona sakhuluma sa understandana besides lokho bozothini kuye ke if approach endlini instead of uthi eze la ku show bozomtshela ukuthini bengizomqondisa ngithi so yeah ngeke ngisaphinda lento engiyenze leyo kini sengizoyenzela maybe ngaphandle kum mara kuzofike lapho mbali mfethu ngithi jo siya kanjani la wena Sidumo yini uthukile noma kwenzakala nami ukuthi ngimele uyawazi ukukhuluma nabangani bakho noma ukhulume nomuntu owaziyo ngento esiso ukuthi kwenzakala ezinye izinto umani ukhulume ngazo nje ebantwini ngoba uthukile uthi okay umuntu wakho vele plus lo afuna singiyasaba manje sangisazi ukuthi manje ngimephi kwenzakalani yabona so mase uyasaba uthi senze kanjani sukumise kanjani lokho njengoba sithi wena usiyasaba ngazi mfethu wena uthi singayiceda kanjani ngoba manje hayi angisahlelanga kahle mina angeke msanyekela ukwenza izinto zami izinto sakithi ukuthi nasekanje so ufuna yeke lento ayenzayo kini hayi mfethu noma aqhubeka yenzela kwenye indawo makaqhubeke into zakhe le hayi mina hayi mfethu angisangeni mfethu hayi kaze kwanzima lo hayi ngangami le nje ngiyakutshela le hayi uthini ke ngerelationship yenu besides lokho okunye relationship fail bese grand ngithola udala ingama umuntu osharp ufile yabona hayi mara no mfethu lezi zinto zakhe lezi ufed up hayi wokucala noma ngoba ngikubuzile ukuthi like umthole kayi1 noma okwesi2 becubeka into yakhona noma ngihlangane naye kayi1 kamabhongo ngoba ukuthi vele kusuka from lapho into ehambayo ngisho kumbhaca ngalento ayenzayo kushisa amakhandlela ukushisa amakhandlela mfethu lento lena ngijambeke nakhona nganaki yabona njengoba ngikutshela ngithi ngiyoshaya 69 yabo wathola ukuthi usigubezele ngengubo kusuka from la ila yabona sengicala ukubona ukuthi lo muntu lo ngathi khona into ngathi ungishayela zona yabona engazalasting bese amanaliti indaba amanaliti yona amanaliti ke ngichayisana nawo ngiyaclean engojini phansi kombhedo ngiyamangala maya amanaliti afasiwe noma amanaliti nje kuphela ahlalele hayi mfethu uyabona ukuthi lezi zinto lezi bezosipana awusezisipanile azasemasha amanaliti akhona hayi ungasho njalo awakasebenzi hayi uwabambile amanaliti akhona hayi ngisabile ngiwashangelile yabona manje bese mbali awuzambuza ubamba izinto kithi yabona ezinye izinto mfethu hayi mbala sambuzanga ngamanaliti uthi ashonephi awakho namanaliti noma kabani amanaliti wona ngawami awumbuzanga lesikhathi ubona ukuthi amanaliti awasekho
Azange ngambuza nix. Awana amanaliti mhlambe umfaka esitazini ubhuti uthi okay la manaliti ufuna ukusebenzisa ngento eso. Like ngifuna ukwasebenzisa njengokuthi abe ngaphansi kombheda lakho ukulungisa izinto zami ukuthi like into zami zihambe kahle. Into zakho zihambe kahle Yeah. ngamanaliti. Yeah. Kanjani yabona manje hayi. Bona izinto engingasazifuni lezi hayi nje mina yazi catch-up yazi kwenzakalani ne. Kahle kahle darling mina ngimunderstand. Angisayizwa kahle indaba yakhe ukuthi enhle kwenzakalani. So ucabanga Hayi mfana kahle kahle hayi. Mina ngazi naye uyabona naye mfethu like yabona. Lezi zinto Hayi hayi. Angisekho grand nje ngithola ngikhululekanga. so wona kahle kahle uze la kuzodampa umuntu wakho Hayi ngendlela eblind. Yeah mama. ngokumconfront bese umtshela ukuthi uyamyeka. Ngiyathola ukuthi yazini hayi mfana hayi. Hayi lento zakhe lezi hayi zingiphathe blind ngalendlela lokuthi manje ngicina so sengicabanga ukuthi manje siyeke lento lebesicalile once. So yamuzwa mbali ukuthi ukuletheleni kusho Yabo ngiyamuzwa. ukulethe kusho ukuthi azoceda i-relationship yenu. For indaba zamanaliti zo. Amanaliti amakhandlela angazi nani futhi enye ayibonile ubhuti ngoba thi kuningi. Hayi lento ayikhuluma okay hayi ngiyamuzwa but into ayikhuluma amasimba misangeke siyehlukaniswa ilezo zinto lezi amanaliti lamakhandlela. Mina ngazi laphi ukuthi ngishayela amakhatha mfethu ngalezi zinto lezi. Eish namasazi ukuthi ngithini. So uvumelana naye ubhuti. Hayi ngiyavumelana la but uzobona yena ukuthi ngizoyenza kanjani mina ngizofonela abantu bakithi ke ekhaya bazomshayisa ke ngemvula. Ayibona ngicala phi lento. Ngizomthumelela Mina catch-up kodwa manje udeliver ke ne. Nise Sekabamba into zakho. yeah. Uzobona ke ukuthi uzoyenza kanjani ngogogo wami. Yezwa. Mina lo muntu lo ngazi ka catch-up olid lakhe kuye like cina ngithola sengimangala manje yabona into ezikanje. Obowazi ke ukuthi oled lakhe. Hayi olid vele bengicaba vele from far distance angazi like kusondelana. yeah ngithola mara ngiyacaba ukuthi kwenzakalani ngithola. Wena ubone kanjani ukuthi oled la? Fithi ngasangifaka. Yabona manje bazongiyisa ke. Uyabona futhi manje yiyo yabo bengithi sicede ngendlela egrand yabona angeke ngivumele into hayi mara ukudala wena uvuma ukuthi i-relationship iphele. angeke iphele kalula kanje sona Uyasho ukuthi kulula ukuthi ayicede so it's too easy. Hakho man kodwa mina egcineni ngime ngalento engime ngayo. Uyaqhubeka ngokuthi uyayiceda i-relationship. Sengikhona. Umbaleshe nathi. Hayi ngikhona. ngizomyisa ngithi Ngikhona. ngizomyisa ngeke kuphonge Into zakhe lizoshaya yabo. Athi angeke kuphele kahle. Hayi. Umnandi. uzophila nganoshonile ngizokuthumela nami lightning gogogo wami Yo. angeke iphele kanjani Athi angeke kuphele kahle. Asizobona khona nje yami. sizobona kuzoyenzakalani. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.